De vegades voldria nedar. M'agrada l'aigua. Però no puc. Només en tocar-la, el meu cos es paralitza i fa que jo no el pugui controlar. Caic a terra amb una respiració lenta. I la meva ment s'oblida de mi. Obro els ulls i no em puc moure. Vull provar de somriure, d'aixecar-me. Vull poder cridar amb força, expressar la meva sorpresa d'aquell que em ve a veure o que m'abraça amb força. Però no puc. L'emoció em paralitza. Estic contenta, però si ho expresso, puc tenir una crisi. La meva família m'estima tant. Són tot el que jo no puc ser, la serenitat de les meves crisis, l'emoció que no tinc, la força que em debilita. Són tantes coses. Ara ja em toca esperar, mirar endavant amb l'esperança de trobar una cura. Col·labora amb AESHA, Associació Espanyola de l'Hemiplegia Alternant. Ells investiguen per curar, investiguen per emocionar. Diuen que som el que mengem, també som el que pensem, però jo crec que som perquè ens emocionem, perquè tenim capacitat de sentir emocions, no? I a mi m'emociona que sempre que apareix una malaltia, apareix automàticament gent que es dedica a lluitar per erradicar-la i a recaptar per investigar per aquesta malaltia. És el cas de l'hemiplegia alternant, que és una malaltia que impedeix sentir emocions a la gent, i per tant us convido a que doneu suport a l'AESHA, Associació Espanyola sobre l'hemiplegia alternant, perquè tots puguem sentir emocions, perquè som el que pensem, el que mengem, però som perquè ens emocionem. La vida és vida quan tenim l'oportunitat de poder gaudir de petits detalls a partir del sentiment, de l'emotivitat, de l'emoció, de l'escoltar, del viure, del tacte i en el cas nostre de la gastronomia de poder sentir des del gust, d'un mos, d'un vi, d'un tast. Hi ha gent que això no pot fer. Hi ha gent que tot el que representa està proper al sentiment, al sentit, al paralitza. Ens ajudes, sisplau, a lluitar per aquesta malaltia, l'AESHA. Es deixen quiets, constipats, sense sentir. Ells ho necessiten, la societat ho necessita. My name is Simon Dolan, and I was asked to talk a little bit about emotions. It's like talking about life. I mean, a human being, any being, has emotions, and humans more than animals because we also have cognitions. It's interesting to see the relation between cognition, the way we understand what's going on, and emotions. There are different ways of understanding emotions, and I think one of the current trend is to look at, for example, in context of work, in context of life in general, talking about emotional intelligence, which is very different from intelligence, by the way. Obviously, to understand emotions, there is a genetic factor, but there is some very promising element and connected with emotions. And this has to do with the premise that we can train people how to control better their emotions, so that if there are any adverse effect of emotions that are not controlled, they could be minimized. So I think the future is very bright about not neutralizing emotions, because this is impossible, but really about making the consequences or the adverse consequences of emotions less adverse or less negative. So I'm very optimistic about research into the field of emotions, and I hope that in the future we will make some breakthrough discoveries that will help people that really cannot control their emotions and even develop disease, and